Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Dan kita a Dios pademente aquí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, Tata, poder botín, Señor. Poder botín de mente que, oh Dios, di gloria. Aleluya. Thank you, Señor. Tremendo botado, Dios. Aleluya. Aleluya. Thank you, Señor. Oh, Santo Robosete. Aleluya. Thank you, Tato Dios. Aleluya. Yes, aleluya. Gloria a Dios.
Aleluya. Santificado Dios. Thank you, mi Señor, permite aquí, Señor, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Gloria en abundante, Tata. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Ora Santa. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Thank you, Tata, Señor, oh Dios, te bendiga, Señor. Thank you, Tata, oh Dios, te bendiga, Señor. Oh Dios, di gloria. Thank you por tu presencia. Thank you por el Espíritu Santo, oh Dios, di gloria, te bendiga, Señor. Thank you, oh Dios, te costiamo, Señor, oh Dios, te bendiga. Alabado sea por nombre santo, por nombre santo. Oh Dios, aleluya. Thank you, Señor, Dios. Aleluya. Aleluya, Señor, aleluya. Aleluya. Oh, Tata, thank you, oh Dios. Thank you per mente bendizionati, Signore, oh Dios, di gloria. Thank you, oh Dios, que tu voluntad mía, Señor. La como Espíritu Santo, anche come Spirito Santo che ti ministrato ordine, Señor. Ordine de cada vida, de cada caso, Señor, oh Dios, de cada situación, Señor, oh Dios. Oh Dios di gloria, bendicionamos grandemente aquí, Señor, oh Dios, Tata. Con nostre bene conjuntamente delante di voi, Signore Dio, amico mio sacro, profeta Zoraida.
Oh, Tato, que nos una, Señor, oh Dios, nos nieto, Señor. Nos cas completo ministerio, me da bendición completo de mente aquí, Señor, oh Dios. Aleluya. Danke por tu presencia, danke por tu costiavo de día, llave, Señor, oh Dios. Bendicionado está, Señor. Bendicionado está, Señor, oh Dios, que nos pueda ser guiador y Espíritu Santo de mente aquí. Y dignitata y dignidad por presencia, Señor. Camina porque por nos está, camina porque por nos está juntos, Señor, oh Dios, te danke por. Te papi cubo, Señor. En todo lo cual no cutin gustoso del Señor, oh Dios. En el día, oh Dios, y gloria, como que sea. Tranquitato, Dios, que tremendo botar de mente aquí, Señor, oh Dios. Tato de estrés, de juni. Ya viernes, Señor, oh Dios, 2025, Señor. Oh, Tata, danke, Señor, oh Dios, por su tremendo botar de mente aquí. Tremendo botar de mente aquí, oh Dios, Tata de mente que Tata nos alza buen nombre, aleluya. Tata nos alza buen nombre de mente que te nos da, Señor, oh Dios. Tata de nos vida, Señor, oh Dios, de vida nos una, nos nietos, Señor, oh Dios. De nuestra voz, Señor, oh Dios, de tu cosco nos da, Señor, oh Dios, Tata, oh Espíritu Santo, que te abomes, guía-nos, Señor, oh Dios. Guía-nos, Señor, oh Dios, para nos llegar camino, porque para nos dar. Tata, para nos un día ave tremendo de tu presencia. Para nos un día ave tremendo, oh Dios, de tu voluntad. Para nos un día ave tremendo, Señor, oh Dios, para tú lo cual que te dimos sosa de nos vida, Señor. Tata, danke, oh Dios, Tata, de mente que, oh Dios. Tata, tu órgano, Señor, oh Dios. Tu órgano de nos vida, Señor, oh Dios, Tata, oh Dios, de gloria. Tata, de mente que no se llamaba, danke, oh Dios. Danke, Tata. Danke, Tata, oh Dios, Tata, paturcos, diabo, bendiga nos rumanang. Bendicionan tu, Señor, oh Dios, Tata, mo palabra, vida vivo de nos vida. De nos cas, Señor, oh Dios, de gloria, Tata. Nos decreta y de ordenar de mente que, oh Dios, patur organona de nos culpa. De nos vida, oh Dios, está funcionando, pon, Señor, oh Dios. Tata, nos lanta bien contra mente, contra tu espíritu, nan diabético, Señor, oh Dios, Tata. En el nombre de Cristo Jesús, tanto en que tu culpa, Señor, oh Dios. Tata de mente que nos decretar y declarar y ordenar, Señor, oh Dios, tu maleza de higra. Digo, Pai, la que tu culpa, não, Señor, oh Dios. Tu espíritu, não, digo, Pai. Tata, oh Dios, nos também contra maleza de nir. Demônio de maleza de nir e também em nome de Cristo Jesus, Senhor, oh Deus. Jesus posicionado mesmo e dentro, Senhor, oh Deus. Trata de mente que também nós também cultura, oh Deus, tu maleza, oh Deus. Tu maleza, tu rende não que te expula nir, Senhor, oh Deus, em nome de Cristo Jesus. Laga o Espírito Santo, Jesus, posicionar e dentro, Senhor, oh Deus. Trata nos também de mente que conte tu maleza na de second cell, Senhor, oh Deus. Dati demônio tem que o Pai lagi culpa, você culpa é templo do Espírito Santo. Anto não te permite nenhuma lesa de se cancel, não tato você declarar sanação. Aleluia. Tata por uma lesa de hueso, não também de mente que tata. Nós também conjuntamente, oh Deus, de um acordo com tu uma lesa de hueso, artritis, atrocis. Tu, oh Deus, em nome de Cristo Jesus, tata. Purificamos sangue, oh Dios, y cada un cuerpo, oh Dios. Que tenga maleza en el hueso, Señor, oh Dios. Tengo paila que culpa en el nombre de Cristo Jesús. Oh Dios de gloria, nos también contra tu maleza de cuero. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, tu maleza de cuero. Oh Dios, tu maleza de cuero, tengo paila que tú eres culpa, no, Señor, oh Dios.
En el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Trata nuestro bien con espíritu de migrena. Oh Dios de gloria. Trata demonio de migrena, oh Dios, que tiene romano, tú, que tiene pueblo, Dios, cansado en el nombre de Cristo Jesús, espíritu de migrena. Tengo baila que es culpa, oh Dios de gloria, aleluya. Nuestro bien con espíritu también, oh Dios, de hoy courts, en el nombre de Cristo Jesús, tu espíritu demonio que te la gana en niste, la como pueblo niste, la como pueblo, oh Dios, oh en pica, oh Dios, de gloria de rey cabeza, en el nombre de Cristo Jesús, espíritu de hoy courts, tengo baila que culpa no hay, el demonio tengo baileo, en nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios. Oh, tata, quando tu maleza de wow nang. Oh, nós também quando tu maleza de wow nang quando tu o pueblo de mira caminho tatana. Quando o pueblo de mira, Deus, boa vontade, tata santo, em nome de Cristo Jesus. Tu tem que vai de caminho na bem com posição para mais para mais de vida humana. E de mira de o pueblo, Senhor, oh Deus. Tata nós também quando cada maleza, oh Deus, cada rende que está surdo. Tata danke, oh Deus, tata caminho de Jesus, sakana, ciego, não mira, surdo, não atender. Turelam ng purakan dengan nome de Cristo Jesus, nós declarar em nome de Yeshua Amashiach, di ba kadong malesa, oh Deus, kadong dolor de pia, kadong dolor de oreia, oh Deus, kadong dolor de wow, kadong boca com papapia, em nome de Cristo Jesus, tata terra mabo sangue de mente que ba kadong dinang Senhor, oh Deus, kadong malesa, kadong situação, oh Deus, de glória, em nome de Cristo Jesus, Senhor, oh Deus. Por maleza tem que vai, Senhor, oh Deus. Purificação completa com o sangue, Senhor, oh Deus. O sangue precioso, oh Deus, de glória, aleluia. Oh, tata, danke, Senhor, oh Deus. Danke, Senhor, oh Deus, tata, oh Deus, bendicionado, ta. Bendicionado, ta, de mente que, oh Deus, de glória, aleluia. Cada maleza contra pertenece com o corpo, tem que pai, em nome de Cristo Jesus. Atentamente que de dia já oh Deus, nós também encontre o espírito não de mentira. O espírito não de ganha, Senhor, oh Deus, em nome de Cristo Jesus. Tem que vai, Senhor. O templo me está limpo, Senhor, oh Deus. Para posicionar o mestre em dia, Senhor, oh Deus. Espírito não de desobediência. Desobediência para a ordem bíblica, oh Deus de glória. Nós decretar e ordenar, Senhor, oh Deus, com o antigo Pai, lá que tu recurso para o Senhor, oh Deus. Recurso para funcionar em vontade de oh Deus de glória. Nós também encontra o Espírito não de pleitamento. Oh Deus de glória, Senhor, oh Deus, ministrar, oh Deus, trazer paz. Trazer paz em cada irmão, cada tata com mama, cada yuko na mama, cada cá, Senhor, oh Deus. Thank you, Tato, oh Deus de glória, oh Deus, Espírito não de papi a palavra malo. Em nome de Cristo Jesus, oh Deus, purificar o templo lantur. Purificar o templo, oh Deus, tu Espírito de papi para mal, tenho pai lá que pensamento, mente não. Mente não tu corrompe, mente não tu suja, mente não tu tato, tens pureza. Tens pureza, Senhor, oh Deus, de bocado de boiunang. Tato em nome de Cristo Jesus, te dia chave, oh Deus de glória. Thank you, Tato, oh Deus, para mente que tato purificação completo. Purificação na pueblo, purificação, oh Deus, para cada que tem que vai trazer de mente que para receber a vontade, oh Deus, para ter dia bendicionadamente que, Senhor, oh Deus, Tata. Nós também com o espírito de Isabel, espírito de Abaddon, espírito de Facebook, espírito de Balak, espírito de beisebol, espírito de Apollyon, Satanás, abo completo, como compinche ng tem que patlaga o pueblo de Deus, tem em nome de Cristo Jesus para não funcionar, tem vontade e tata de mente que em nome de Cristo Jesus, aleluia. Tanto danke, Senhor, oh Deus, bopaste nos cada um subida.
Thank you, Dios, Pabo Shalom, en cada uno de nuestra vida. Thank you, Dios, Pabo Gloria, que te manifestado en cada uno de nuestra vida. Thank you, Dios, pe camino que vamos nos cada un, Señor, oh Dios, tata, bendicionado, ta. Bendicionado, ta, nos cada uno que nos llega a ver, quien que nos papi, con el nuestro, tu bendición para quien que nos papi, con el, oh Dios, lo recibe algo divino, oh Dios de gloria. Thank you, Espíritu Santo, Ave. Thank you, Dios, turcos, costoso de Ave, diabo, Señor, oh Dios, en nombre de Cristo Jesús, de mente que, oh Dios, es 3 de junio 2025, Señor, oh Dios, ya viernes. Está preparando para dentro de un weekend tremendo, oh Dios, plágame, Espíritu Santo. Sigue guíanos, Señor, oh Dios, para nos bloquear y el camino, porque para nos está, para nos cumplir, oh Dios, para todo lo cual no encontramos en nombre de Yeshua Mashiach. Bendicionanos está, oh Dios, di gloria de mente quitada. Aleluya. Oh Dios, aleluya. Thank you, oh Dios, vos Espíritu Santo de mente que Señor, oh Dios. Aleluya. Oh Dios, di gloria, aleluya, Tata Santo. Thank you, Tata. Thank you, oh Señor, oh Dios, aleluya. Oh sí, Señor. Thank you, mi Dios, aleluya. Thank you, Señor. Mente que aleluya. Oh Dios de gloria de mente que tanto se llama, thank you, oh Dios. Thank you, oh Dios, nuestro brinco, nuestro mano, oh Dios, Senaida, oh Dios de mente aquí. Thank you, oh Dios, Pabila de Senaida, oh Dios, es 3 de junio 2025, Señor, oh Dios, ya viernes, Señor, oh Dios. Thank you para interesima, oh Dios, Senaida, tanto con nosotros, oh Dios, para recibir costa un diabo. Para recibir todo lo cual no gustativo de mente que, oh Dios, de gloria. Thank you, Señor, oh Dios, por voluntad en su vida, Señor, oh Dios. Bendicionar, Senaida, de mente quitado, oh Dios, cuál tu prioridad en su vida. Oh Dios, que le venga, oh Dios, bate na puerta, oh Dios, para abrir, oh Dios, y Cristo, para contestar, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, tato que Senaida sa comprender, Señor, que bendicionata para comenzar día de abo. Abo como prioridad para babai su delante, guía su día, Señor, oh Dios. Data nel momento che Signore, oh Dios, de mente que Señor, Senaida también en futuro, no de gloria. Oh Dios de gloria, y aman a tanti para tu cosa, Señor, oh Dios. Y nos conjuntamente ministerio, mi te bendicionade, un acuerdo, tata te llamado, tanki, oh Dios. Tanki, tato, oh Dios, pabida nos rumang Sinaida. Tanki, tato, oh Dios, pabida su yun, ng su nieto, ng tanki, pabida su ruman, ng Techi, Melvin, Sahira, Shanuska, oh Dios, Titi, Nanturo, Dios, Jan van Campos, Mundo Novo, Jesús, completo, Señor, oh Dios, algo novo, diabo, soso de casa. Oh Dios, que te envíe de su casa, también en la ley de nave, Señor, oh Dios. Tata, danke, oh Dios, para su trabajo, Señor, oh Dios. Tata, danke para su casa, danke por voluntad de abo. Den el día llave de envíe Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, Senaida sa, oh Dios, sa camino de katakan, un camino de bendición, un camino de Diva voluntad, Señor, oh Dios, bendicionado ta, Señor. Bendicionado ta, Señor, oh Dios, Senaida, oh tu conosta, titakanado de un camino de perfección, un camino, Señor, oh Dios, para llegar más cerca de oh Dios, para voluntad, para continuar más y más. No den su vida, so den vida su yunang, su nieto ng oh Dios, y turco te ronte, Señor, oh Dios. Thank you, Dios, tu día de nuevo, Dios, por compasión y por misericordia de nuevo, de bache. Thank you, Dios, que se nada comprende, Kiko, que está por a papi, que por a soso de ayer, pero a ver. Un día de nuevo, un día de purificación de nuevo, un día que sangre de Cristo. O hacer de la mafia el calvario, también de casi de vida, se nada, oh Dios. Y para cumplir con todo lo cual, en de Dios, de casa, de vida, Señor, oh Dios. Tato, thank you, oh Dios, para se nada, oh Dios, su perseverancia de fe.
Thank you, oh Dios, para futuro honor y gloria nabo que te dona, Señor, oh Dios, por su sabiduría y conocimiento te dibindiabo, Señor, oh Dios, para de mente aquí. Junto con nosotros delante de trono, oh Dios, para voluntad y por gloria te costi a vos suceder. Tata para palavra vira mais vivo dentro do nosso vida, oh Deus, Tata, e pecana de caminho, é caminho de perfeccionar, é caminho, oh Deus, de glória, é caminho de sombra de bo, é caminho que se une, que se une, não tudo tem êxito, oh Deus, Tata, thank you, oh Deus. Thank you per chapiarne que, oh Dios, en nada está tremendo, Dios, junto con nosotros, de acuerdo, temos voluntad, Señor, oh Dios, para algo nuevo suceder en el nombre de Cristo Jesús. Bendicionarse naida de mente que Senhor, oh Deus, tate jabiarne quitado, oh Deus, orilla com seu trabalho, onde que tem cuica, Senhor, oh Deus, quem que papi com ele recebi algo divino, eu recebi uma bendição, oh Deus, eu recebi, oh Deus, algo tremendo, Senhor, oh Deus, para tomar é glória da cateriba naida. É arca de Deus, tá de embocasse naida, vou perseverança com fé, é promessa de Deus, tá botar, ei, tata, tanque, oh Deus, thank you, oh Dios, para cenar de su casa y se unan completo. Ta cubrir que precioso sangre de Mesías. De día ya en el nombre de Cristo Jesús, bota bendición a Zenaida. Gloria a Dios, bota bendición a otro Dios de gloria del grupo. Misterio mi te bendición a te grita a Dios, pavo. Bendición a. Bota bocasi boyuna nuestro más tema. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Trata-nos também com Rodney Gabriel delante do trono, Senhor, oh Deus. Trata que, oh Deus, Pai, mente que, oh Deus, Rodney Gabriel também tu conosco, oh Deus, Rodney Gabriel sa. Trata que estava de fuente de verdade, oh Deus, que estava de vontade de Senhor, oh Deus, trata o costo diabo de subida, trata de incubinho, oh Deus. De fuente de verdade, que te fuente de, oh Deus, que te dia tremendo, weekend tremendo, já viernes bendicionado, trata Rodney sa. Que te incubing delante bo nabuturo nori gloria, oh Dios, para su casta de prosperidad, su yuna, su nieto, todo lo cual cutaronte yo, Dios, en prosperidad y éxito, Señor, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, nos llamamos thank you, oh Dios, para pedir salud, Señor, oh Dios, para Rodney. Por Rodney también de mente quítate, grita nabo, Señor, oh Dios, thank you para tu cos. Dati roti capir, Señor, oh Dios, también, oh Dios, junto con nos conjuntamente te llamamos, la que nos llama Dios, tanque para vida de Rodney Gabriel. La que nos llama Dios, tanque, oh Dios, para su familia, ande en charro completo. La que nos llama Dios, tanque, oh Dios, para tu cutarante, ya de momento que su caso cerquería, anturo, Dios, su trabajo, turcoso, oh Dios, tanque, oh Dios, para Rodney Gabriel, junto con nosotros, de momento que, oh Dios. Delante do trono, Senhor, oh Deus, Tata, demos presença, Senhor, oh Deus, para mais sabedoria e conhecimento. Tata, oh Deus, para guia seu dia, para o Espírito Santo, guia seu dia, para, oh Deus, pecando, um caminho de glorioso, um caminho tremendo, um caminho para conhecer mais de cerca. Glória a Deus, Tata. Ave, Rodney Gabriel, tem uma relação íntima com o Tata, para ministrar sabedoria e conhecimento, ministrar mais coisas, diabo, Deus, tem momento que dentro da casa, do trabalho, onde que está, que é para conhecer mais de cerca, a palavra, para ministrar e está vivo dentro da vida. Em nome de Cristo Jesus, temente que, oh Deus, de glória, thank you, oh Deus. Thank you, oh Deus, por conhecimento, profundidade, boa palavra, que você lagarot me conhecer, e sabedoria que você tem, oh Deus, de mais coisas divino. Date caminho de katakana, oh Deus, para suwawan ng kumisa miracles ng spiritual, so rin natin na mas gati, ora ba papi ko na din subira dengan namba di Cristo, kus Rodney, ave ba ta kupri ka sangre de Cristo, ave ba kasi bo serkari, itur ko taronti bo dengan namba di Yeshua, Mashiach, Rodney Gabriel, bati un dia bendicionave. Aleluya. Bendicionado tarlo en nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Tankitato Dios, su familia Gabriel completo de Jaro. Está bendicionado, por Rodney, está bote porta, oh Dios, camino palabra de Dios, está drenta. E ministrado en bobida, ministrado en turco, taronte, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Oh Dios de gloria, nuestro vincular lines de mente que delante vos, Señor, oh Dios. Tankitato, oh Dios, pasolines, oh Dios de Amsterdam, de mente, que palavra de babira pibo, de subir tata, e o Espírito Santo guia solines de mente, que solines também vinendo conosco, tata, bem grande, se bom nome de bejaviarne aqui.
Tata panaboturo no gloria pasosolai saco tabo te prioridad su vida. Tato ko tabo te fuente de verdad de su vida. Tabo paso tu cos paso mataba bis la kata luz te mente que usolai bucano tu conos tata de un acuerdo Dios tata pa algo novo sucede. Oh, gloria a Dios, Tata, para que el Espíritu Santo de vida en este momento que Señor Dios que en este momento con nosotros y grita na botata tanque para tu cos. E Deus, Deus, com misericórdia, com compaixão, todo dia de novo, de vida jornais, Tata, nós está grita, nabo, Senhor, tanque para a vida de jornais. Tanque, ó Deus, para jornais, sua vida, sua casa, vida, sua eu, ó Deus, Tata. Tanque, ó Deus, para seu ministério, vontade, diabo, dentro sua casa. Tanque, ó Deus, para tudo o qual o diabo, que solenemente, que devido a jornais, ó Deus, que o jornais, a canal de bom caminho, tremendo, ó Deus, para conhecer o mais de certo e para compreender a glória, em mente que ele vai subir. Em nome de Yeshua Mashiach, Deus de glória, bendicionar de mente que trata a palavra que continua em sua vida, algo novo que suceder em nome de Cristo Jesus, tanque tata. Tanque tata, oh Deus, para bendicionar de mente que sonais botar bendicionar. Cobrir para o sangue de Cristo Jesus, aleluia. Oh Deus de glória, nós também com nosso irmão Ruth Mila Metani, também delante do trono de mente que Tanki tato, Dios, pabidi Rutmila de mente que Rutmila tambesao, Dios, tato, que tava de prioridade, tato, Rutmila reconocer, oh Dios, que tava de Dios de poder, que tava de Dios, alfa e omega, Dios de Abraham, Isaac e Jacob, Rutmila sao, Dios, tato, tanki, oh Dios, que ela aceptar Espírito Santo de Abo, que tava mês que é todo dia de oh Dios, que tem mente que tato, que tá bini, oh Dios, tem acordo junto conosco, oh Dios, bem grande, engrandecer o nome, Naboturo honor gloria, posso poder, Dios de poder, Dios alfa e omega, Rutmila tabini, oh Dios, Tata Pinho, Dios, minha fuente de verdade, tudo com o ser humano, tudo de acordo, Tata, grita, Naboturo honor gloria, grita, Tata, tanque para turcos. Oh, Tati, Dios, Tata, com misericórdia, oh Deus, com compaixão, novo, turma inta, e nós temos acordo, te chega a ser Rutmila, metanis, la cruz, nosso irmão, e grita na botata, tanque, ó Deus, para turcos, de vida de Rutmila, me dan la cruz. Tanque, ó Deus, para Rutmila, la cruz, su vida, Senhor, ó Deus. Tanque para su vida matrimonial, tanque para a vida de su casa, Mustafa, tanque para su hijo, su nieto, tanque, ó Deus, para su ser humano, la cruz, su familia, la cruz, su familia, me da, tanque, ó Deus, para su casa. Tanque, ó Deus, para lo qual el diabo, que también la vive de su vida, tanque, ó Deus, que está ministrando nada de gente. Bendicionar Rutmila medanta de mente que, oh Dios de gloria, por palabra, oh Dios, para ser ministrada de mente que bendicionar Rutmila medanta, oh Dios, todo día en que la top la capa de mente que tengo presencia. Bendicionar, botar, oh Dios, de palabra, oh Dios, espiritual también, de su dirección, oh Dios, y ministrar todo, que te den vida su casa, Mustafa, pastor de casa. Tanque tato, oh Dios, de palabra en diabo, limpiamente que, oh Dios, puede ser ministrado. Tortirut milo, oh Dios, en su vida matrimonial. Tanque, oh Dios, para sabiduría divina, oh Dios, conocimiento divino, curut milo, te encontrar de mente que trata, oh palabra, oh Dios, que tem poder, oh Dios, tem su vida matrimonial, tem vida su casa, que te pastor de casa, que te canando de camino, de gloria para gloria. Oh Dios de gloria, tanque, oh Dios, para humildad, oh Dios, tengo pareja aquí. Tanque, oh Dios, date ministerio, oh Dios, den alderey. Tanto, oh Dios, como te dicen, Rutmila, oh Dios, te tende diablo, so. Tata ministrada en su vida, Señor, oh Dios. Tata la Espíritu, oh Dios, de Cristo Jesús, ministrada en su vida más y más, Señor, oh Dios. Profundidad de la palabra, Señor, oh Dios, conocimiento, oh Dios, misterio, en el evangelio, Señor, oh Dios. Tata, tú lo cual tú te escribió, oh Dios, te ha revelado en su vida, oh Dios, oh Tata. Tú no un discernimiento de espíritu, Señor, oh Dios. La que cana arriba camino, Dios, para llegar más cerca de Sao, Dios, que te cana arriba piedra capa, pero la capa cada un día que hizo su mano en su caso, en el área, oh Dios, es mi rabo, Señor, oh Dios. Tata la capa cada un día y grita, nabo, Dios, tata va a contestar, Señor, oh Dios. La capa cada un día, oh Dios, que bate, nabo, va a abrir puerta, fe, Señor, oh Dios. Tata la capa cada un día, oh Dios, que incluso, Dios, Dios, va a papia, tortiche, oh Dios, te envidia Mustafa, oh Dios, de gloria. Tanque, oh Dios, que te porta, oh Dios, un volver para tu ser humano y familia, la cruz que familia metal y completo, oh Dios, para lanzar con el antiguo cana con Cristo, con el día el antiguo top, la tu relenga, el antiguo confesar en el nombre
de Yeshua, Mashiach, que, oh Dios, nos te llamamos tanto, oh Dios, para los milas se unan con su nieto de éxito y prosperidad, pues somos milas de tormenta delante bo, tata bo promesa ng kuta ay tras de porta pe, tata thank you, oh Dios, por lo cual ang tour espiritual kuta para inanang pe, Señor, que te perseverad en fe, payagan na tour, oh Dios, de gloria, bendicionaros mila vedanita, la cruz ta, oh Dios, tu de familia la cruz tan densyar, oh Dios, Herbert Alan Herbert, oh Dios, Julius, oh Dios, Robert Turta, bendicionar, pasó matata abo, la calot mirabini, oh Dios, demo presença, tormento, oh Dios, por glória, por ministrar e manifestar todo te em cada cutarron te oh Dios, de glória. Acabou, thank you, oh Dios, por angelang, oh Dios, em sua casa, oh aqui. Thank you, oh Dios, tem momento que, oh Dios, cielo te abriu, oh Dios, que te papenava, oh Dios, tata, para ministrar, oh Dios, caminha e que para llega. Tata, oh Dios, el dolor de su corazón hoy llegue en Señor, oh Dios. Lo cual en el que pasó de tu situación, oh Dios, tata llegue en y ministra y tiene tu duro, oh Dios, y sacudir casa aquí, Señor, oh Dios, como palabra, oh Dios. Ta prioridad en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Mira, me dan de mente que voy un día tremendo. Un día, oh Dios, un viernes, bendición, un viernes de presencia de Dios. Un viernes, una relación íntima con Dios lo ministra envolvido, oh Dios tremendo. Para firme para Dios, para sobreviver en un sábado con Dios, lo baila cabo, mira, hopi, costiche, en el nombre de Yeshua, aleluya. Pota bendicionaros, mira. Voy unang ta kanando din sombra dor ko bota pertenece tormento junto conosco. Mira me dani gloria a Dios. Familia La Cruz, familia me dani ta bendicionar. Pastor Mustafa, vou casar ta bendicionar. Bom matrimônio ta bendicionar. Aleluya, thank you, oh Dios, aleluya. Thank you, Señor. Thank you, Tato, oh Dios. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Thank you, Tata, aleluya. Oh Dios de gloria, bendicionado ta, Señor, oh Dios de mente aquí. Thank you, Tato, oh Dios, vos palabra, Señor, ta vivo de nos vida. Vos palabra, oh Dios, te llega camino mandiendo y llega un poder tremendo, aleluya. Oh Dios de gloria, de mente que Tata conjuntamente nos turta junto. Thank you, Tata, para mi romana turco junto con nos de mente aquí. Thank you, Señor, oh Dios, por voluntad que está continuando de mente aquí, oh Dios. Tata, oh Dios, Tata, aleluya. Vini nos también delante, vos, somos Dios, Tabo de Dios. Tabo forma tu cosa, Señor, oh Dios, en el nombre de Yeshua, Mashiach, Tata, thank you. Thank you, oh Dios, por nuestro man, Randolph. Randolph Saints, oh Dios, de mente quitado, oh Dios. Thank you, Tata, oh Dios, por poder y por gloria de mente aquí. Tata, oh Dios, aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, por vivir en prudencia, Sancho. De mente aquí, Señor, oh Dios, que sabe, oh Dios, que acaba de prioridad su vida. Es sabe, oh Dios, reconocer tu salvación a bendiabo. Tata, thank you, oh Dios, Tata Randolph, sabe, oh Dios, que ya todo el Espíritu Santo de mente. Para su día está completo de mango de bendicionar, Señor, oh Dios. Para ser guiado, oh Dios, todo el Espíritu Santo y para ser protegido todo el ángel, oh Dios, que importante está. Para brindar presencia de Dios, de tormenta, de un acuerdo, oh Dios de gloria, tan quitado, oh Dios, para endulcencia de mente quitado, oh Dios de gloria. Para vincular humano, oh Dios, ministerio, mi te bendicionar. En un acuerdo, oh Dios, dato, oh Dios, para nabuturo, no de gloria, para turco taronte, Tata llegando, Dios, un tu conoscate, gritando, nabo, Tata, tanki. Para turco, Señor, oh Dios, y nos Tata. Tata, un Dios, oh Dios, de compasión, que es el misericordia, tormenta, nuevo. Nuevo de vista en Buki, Lamentación 3, capítulo 3, versículo 22 con 23, tormenta.
por compasión, por misericordia, te nuevo nos conjuntamente de un acuerdo de ministerio, mi te bendicionata, bien de un acuerdo de Cristo, na botata. Thank you, Señor. Thank you, Señor, oh Dios, para vida de Randolph, Sencho. Thank you, para vida su yuno, su nieto, su ser querido, oh Dios. Tú eres humano, familia, Sencho. Diens que de que te vivo en Alemania, también que te vivo en Jaro. Oh Dios de gloria, tan quitado, oh Dios, curando a los sacos, te porta, Señor, oh Dios. Evangelho potente, turmenta todos de ministrado em cada família, Senhor, quando conheceba ainda, oh Deus de glória, tanto que pedia chave a ver, a vontade em subida, tanto que, oh Deus, para proteção, oh Deus, de buanga na ronde, tanto que, oh Deus, que caminho que te cana arriba piedi, tanto que, oh Deus, que te encontramos sabedoria e conhecimento, turmenta de novo delante do trono, oh Deus de glória, bendicionare Randolph Senhor, de mente que